Oke guys, ini berjumpa lagi ini bersama siapa dia? Jar Channel. Dan ini Bang Ayu Tak jaga. Dan ini Mbak Halo. Oke, kita lagi nanti Mbak. Nih di sore tonggo nih. Ini yang Tegalan. PDKT sah, PTWL. Angon sapi. Keren. Loh, nang kono lho enek bayangane wong. Terus numpake opo nang kono? Bayangan. Di dalane.
akeh dibake wong mulih. Oh iki akeh mambungi. Enggak, iki yo isuk ngono baru dari Rame juga yo. Wong dolen. Oke teman-teman, kita jalan-jalan ya. Nggak tahu ini sama Mbak Jarko mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Hubungan. Wes ya, tak terus budal. Oke ya teman-teman, ini kita lagi menuju Tapmun ke pantai. ke pantai. Ya. Ayo awas. Tapmun Yungfu Village. Oke. Ini bakulan beberapa sengaja ini orang. Iki cotolan nih Wak. Oh iki panganane kurone Mbak Renia iki. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed. Mbak Renia mana? Everything just feels like a test, and I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Ya. Mbak Renia duwe banyu. Ya, wis duwe. Wis duwe. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Mangan seafood endi? Seafood mereka restoran Singkono. Ini dia kurang. Yo teh kan kurang. Teh emang di. Naik sahur. Ho Iya. Mulai aja. Iya. Iku lah. Ho iya. Ya. Yes. Betul. Baby, you give me ice and fire. Even me when you're Bayar Pian, bayar. Bayaran Pian. baby, you give me you whip up my Duit tak? appetite. Don't leave me Ya, ya. here high and dry. Iki mlakune jek piro? 5 jam. Mlakune jek pirang jam iki? Don't wanna overthink it, baby. It's just me. Third man. Baby, you give me ice and Lagi orangnya disewa.
Tapi internet oke jalan ya. Iki wong lawas aja kemudian ya. Oh, sembayang sih tak? Boleh, boleh. Ayo, ayo. Ayo. Oh, masak. Iki endi kanan kiri ngidul ngalor. Alright. Bener itu tak ono kanan. Turn left. Iya sih. Lu sembayang sih. Ya situ kita Langsung buka kompor, goreng ikan. gimana nanti saya guys? Enggak lewat sini kan lurus. Maksudnya piye? Cuma wong. Lagi kan sing dulu nang. Wong nang Meko. Berarti ya lho nggawa tas kok nggawa iki ya kowe nggawa iki nya. Ah. Kena lo. Nah, Bojoku ora gelem. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I need my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna see bad things. What could go wrong? What families, but success is a finicky thing. If you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself. Jadi kita mau kemana? Balance rock. Ada apa yang bisa? Myself down myself down. Wah, liket dulu. Tajam ya? Tapi ini jam yang I will run away, I don't have to plan it. I can go change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand, man, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down.
ta, Nugrono. Kayaknya sing ngomong lah, sampean sing ngomong piye lho? Nongkrong di sini. Terminalis sapi iki. Oh, lah iku wis disambut. Lah lapo kok gak wani? Lah kowe karo sapa? Lah dhek dikek ngombe dikek panganan lho sapi. Iki sapi Jawa iki. Yo iki. Kanan. Loh. Sapinya tembak-tembakan. Wah, ini nang badukan dhuwur kok berarti. Mantap. Kene wong. Keren. Masuk Pak Eko. Oh, kuya Tuhan. Sepi, ini kan tempat kita. Ya kan? Lah kan hujan loh. Oke guys, ya kita lagi ngapain ini? Dapur kita. Sekarang kita lagi di Tapmoon. Pokoknya the best lah. Ya, inilah liburan kita saat ini, guys. Teman-teman. Apa keletong? Iya, Menikmati keindahan wangke amune teletong ya diampun tak. Iso yang ini macam bro. Nek gak mampu ngono enak. Setiap apapun di dunia ini pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Bahasane cuy. Harus kita terima. Bahasane. Sapi. Iku kan jane banyu ku ya. Iku ah, soto mie. Soto mie nya nyaruk mie. Terus si Mbak Reni ya karo Oh, kamu gue tapi ya. aku ya aku mamiknya enak. Kata-kata mbok saja kok menyurutkan semangat untuk makan mie untuk dia. Kira-kira lupa ini. Yo gedang goreng. Udang goreng tapi gorengnya ada tempe. Gaspol wes. Besok mie lagi suwe iki. Boleh Keren ya. I ain't tired, you first. Keren ya. I'll write a second, third Keren. verse about the lies you go Keren, disperse. Mbak. I know it hurts. Enak langsung. Mbak Reni ya. Mbak Reni aja. Barang ini dapur berjalan. Wah, ya kayak iso diso digo. Diso tak dapure. Buang. Pasti kan ada Mbak Reni ya. Kowe pakai arep sampean ki klop. Ning Jogja. Pak toilet nang. Lo kau toy kon jog tegal kok jog. Anakku tak ngoyen kau toy kok. Sing penting aja takon ya. Timbangane ning Mbak utang duit ya, aja takon ya. ora. Aku marani iki kok. Guys, luar biasa ya guys hari ini. Istimewa pokoknya. Kalau ada orang utang uang kepada saya, Mbak, ada uang enggak? Oh maaf, ada, tapi kok kasih tahu. Oh, kena kabel Mbak Reni ya. Kena kabel loh. Wey, keren. Yo, jelas loh kamu. Ini dapur kita yuk, guys. Kok memang Di samping kita memasak, kita melihat pemandangan. Tambah gini nih ya. Kita melihat pemandangan itu loh, keindahan alam itu. Tambah gini nih ya. Tapi mateng ya. Matang. Oh, Uang mas lho. Ya. Ora usah dintas engko
dhisik. Iya, makan terus loh. Enggak, tepungnya kurang akeh ya. Memang Dasarnya gedangnya leto. Tepungnya kurang akeh ya. Tambah tepung. kurang oke tepungnya. Iya, Nek tambah. iki tepung miskin. Nah, yuk. Tepung makan harus gawe nyoba. Nah, yuk no. Kalau masih ada tepung mati kan buat kenangan pulang. Ya apa kuwi lho. Iki kok anu tempene karo iki. Nah, sing akeh. Leng akeh. Enggak iku lho. Aku mau. Jagung. Coba. Mie. Mateng. Mateng lho Samis. Yo sih. Nah, aku pangkat gedang goreng. Aku pangkat gedang goreng kasih. Urusanmu aja sik mangan mie. Daripada di ketaki wong ya. Oh iya, senengan Iki iku. lagi gak dibolak-balik ah. Ayo weh. Kok deledek ya? Ngomong itu gedang buah kok. Iki kepok. Lah wong iki kare nambahi apa wis susu. Benar. Wis dadi Iki tonji. gedang buah. Kalau yang enggak punya gigi pun jadi. Iki lho. Kali tambahin tepung enggak hakir benyek. Iki tambahin goreng. Iki apa gedang buah? Enggak, ini gedang goreng. Gedang anu. Tapi ini tepungnya kurang. Ditambah kita harus gedang buah. Wah enak loh jadi nenek digoreng pas. Nek warnane abang abang ini. Cek. Banyune di. Kayu Iya. kan. Aja udan tok oi. Yo tambah gak apa-apa udan. Oh, aku nggo payung oi. Kan Allah. wape. Ini Rono lho parake kaya wong kae. ati hangsan ning kae lho. Ati hangsan ning Asli camping nang ini kok Pak. Kanda, iki gak wah kayak gini. Kampus tak kampus goreng. Yo tapi letong tok sak eret-eret yo gak sih. Piye nek nang Ya kene? kae jane rono kae. Tapi ning kene oke. Kan Nek mau kae ra jalan balik-balik Ning meneh. nale kono sih oke. Toilet ndi? Gak enak. Oh, ning pinggir jalan. Aja Bu, toiletnya aja. Bengi nek camping bengi lah kamu. Kayak sapi. Yo ning yo. Jejerna telek ya. Yo iki telek wong. Di tempat tengah itu saya telek di tengah. Kono lho banyu akeh. Kabeno tepung iku kabeno aja. Jadi mau dhewe mantep kok. Lah iya tepung saeret-eret kok perasaan. 5 bungkus mau. Nah, gasen pol pokoknya. Nah, susah kabeh. Berair ini ki malah ngenteni minyak kok anu nih sang goreng. Kandane nek banyu iki kabeh iki gak penak. Apa boros. Wes. Yung sae kalah, hei. Loh, tukang gorengnya tapi wis barber. Beres. Iki dintekno sing panas-panas iki. Oke guys ya. Jaga kakek ya dari sisi sini. Nanti